שוב הולכים לישון בנפרד, ובלילות הקרים אני לא נרדם, שוב אני נשארתי לבד. אז ניסיתי להבין למה שוב אמר לי, פתאום אני שמעתי קול שאמר לי החיים צרים, תבזבז את הזמן, כנס למכונית ויאללה בלגן. אני עולה לגריות ואז יורד לאילת, עוצר בתל אביב אם רק תתני לי עוד צד. לכולם יש צרות אבל למי זה אכפת, אני יודע ש... 5 personas nos muestran 5 ideas diferentes sobre temas totalmente diferentes que tienen que ver con la conexión con Israel. La cultura en Israel y su vinculación con las fuentes judías clásicas. Este espacio lo llamé Israel no es blanco y negro. Voy a compartir con ustedes mi experiencia o un pedacito de mi experiencia de vida. Hoy quiero proponerles que empecemos a usar otra palabra que tal vez nos empiece a ayudar a pensarnos en estos nuevos contextos. Llegué a Israel, este es mi futuro, acá van a estar mis hijos. Eso es 18.000. 18.000 es mucho o es poco. אני עולה לגריות ואז יורד לאילת, עוצר בתל אביב אם רק תתני לי עוד צד. לכולם יש צרות אבל למי זה אכפת, אני יודע שחיים רק פעם אחת. אם זה רגע מושלם או שזה סוף העולם, רוצה לחיות בלי לחשוב יותר מדי, מהחושך לאור או מהחום אל הקור, ימים יפים תמיד חולפים מהר מדי. שוב אני כאן ושוב את שם, שוב הולכים לישון. Juan Israel es el que queremos entrar en la red escolar. Es una plataforma online donde los chicos pueden entrar y saber con qué, digamos, de acuerdo a su perfil, qué plan podrían hacer. Crear un seminario para jóvenes judíos profesionales. Vamos a resumir para cada uno una palabra. Compromiso. Continuidad. Diversidad, responsabilidad, oportunidades, desafíos, liderazgo, Reflexión. Actitud. inercia, Ideas. redes, comunidad, crecimiento, activismo. Israel. Gratitud. Mi agradecimiento a todos y a cada uno de ustedes por la participación, por el compromiso y por todo, realmente las palabras que han vertido acá, que realmente todas se vieron en el seminario.